And it's my Bissau. Nipa bear me no miensa enai enum eye na ya to aso breading tea. Utie odwumtini Florence obinim. Ne dwum na enfie sai nana wadie. Madaroma. Obia. It's a random pick. Exactly. Thank you very much. Papa, so for Pajanesa. Okay. Thank you for this opportunity. Welcome. We didn't hear the humble prophet one. Maybe any your question, but maybe I shame back a comma, Yama Florence. Me who said, amplify your voice. Show no so no. I send back open and yame de mammy send me back in Canchereno. And he say, and ne, ye true Bible for fra. Send you 2,000 years ago, ye true Bible. Now you know Ruth chapter 1, Ruth chapter 2, Ruth chapter 3. Say ye true Bible for fra bimwa. Me my mammy atias ye say, and ka ye binya. Ye Mann Florence obinim chapter 1. Enti onfa we entu ni trim se ni din Florence obinim ewo Bible mu. Na daache enchirima babeka ababekan Florence obinim chapter 1 verse 2. Na ye hu ne eto no na omode ahye omo ho den. Masem nyina no bedo ase. Momo nsem Florence obinim chapter 1 verse 2 ya tro say enka obi ho asem. Yo, Wabusia said, Namidika, make an one, said me besides him for beer. Na fe ya to adwumade no eso na ne papa mu a wasaka me makwan na ka obia wo bisa ne nsam mako anu tinim ebrasima ya ide amami de me bisa na ye ne ntantamu a ne de hokɔwie a na minute kakra no waka no a mama kwan ne bi kura won so asɛm kura so akoma pono so ɛda wakoma pono so na wo bisa ɛyɛ ya Mann Florence obinim ade amaye mahunu sɛ me akasa Mrs. Tammy aunt Mami broni mo se wo me mani sason kakra ti ma se mo de me microphone be be no e bi kura na o ko sambia o be bisa eye pacho me sister Saliman Madaroma. Yes, really. Madaroma bi na o ko sambi kura ya wo bisa e ti pacho mo ma kwa ma broni. Hard question. Card. Okay. But money space na fei. Wash an eyeball to eyeball. First of all, me penasem pa. Onimse me penasem. And yakasa kakra 1 or 2 bi. Obama baso ntino I appreciate her ne bibi o yibia. Question am person me bisa on say. Last week here so for a key statement we say. Obi ekasa share ne se wonfa won kasa se be ya social media no beja awoso ano no ye audio wa sorry no can say what the work so many years about 3 years ago say free social media ne so and only idea that's a bone of contention a lot of people were discussing now the person in bisa on say what say sa asem ne ba bonten no was whether or not we catch 3 years ago or not no ye na yenim one person who say obi abisa into obi abisa no ono de od wa Canada nti you nfa kon na e ba beka nti me question am bisa on say who say because twetwe aye twetwe nyina partly free no nti who sa question who sa audio no ka say o waka na wuntie na nyi obi na e be ka chewa mo wati pa cho feel say Sally Papa Bizana, my friend would be a friend Sada, Christine Yasseri. Papa, na and someone no cost na no day na, and some of say Emma, you na to me home for my and peniophobia to move them, my main share social media and tino. A my dear Papa kind, me and Casancasa Menyante. Name obi de soon. Nipa be miensa efre me bo mama ne ye enti ka Sally ka binya bishop dan mu bisa na nsa na ogi tu mu ansa ka me fro na maka mu ya na kiro komi abeti ye
Bishop ne boa me e ma advice memra TikTok memra hobby na minya followers na menwom na me se meye ne eba na se menya followers dada aka de me won sa TikTok ne wa hwan minimu me sori advantage na bete ni ade because be 3 years na some na kan kwara me ni social media me sori atwa mountains enkoko mountains Ebri mountains Apostle Cosby omunyina nemi kwaje dan a Bishop Kwaku ni mountains because many a brepa fight say e be ya Ebrade be boa mi kunu no so aboa me say ne daddy kan no because before say me be ye Florence obi ni munyina ma menwuma pie no eye bishop ne boa me de ne sika eye enwom no ma me ti edrum maybe nso a say me nso no me so mitumi boa bi ti ye danu ya ye be dedicate ye ya na ye danu ye 19th net ke de ye ne ye month na mepe September 20th on September. Say Yeah, 20th. 20th. September. And I oba Nayas therefore ya bibu nkotoje se oba no eyendie wa meboa oba Nayas therefore o ha wo wotete o na so de ya ne me. Ti sale 19 for don ade beche ke de ye no ana Friday na na jokra na Nayas ba said okay. And mi kunu ka che mi say memfra kola na o handle sa TikTok no na me amenje na memmerem ti o kan na se me se o ma menwom no nke mpi ansa ti da se de bu ye fu kakam de bi be ma de o kan se me se utie na me free lady no se baby obi a omra na say na bishop eka me pese me tie no ti get ne buy me kunu na kwansa na G phone no eyi de to me phone so nti ose ya mitwa video nti hona mitwa video kakra ko ho afa ya kakra nam se de me ye live for kakra ampa so de bishop kan na aboa pa ma followers na ekwa animu pa ti mi kura me da na se pa hira no se waboa me pa wa ma me advice papa nti minim se bishop san se me nya ade bia obetimi aka ekwa me bisa no se ye no credit a me de me maintain kono an de to so ma me se wakan wa wate won mate any other me pa chofa chem coffee ebia na odo so da me ya TikTok live no kure nyame no ka kire me se me yere live TikTok na wo ye no se wan hwo wo ye wo ho a wano fuma on besiri wo na me so bishop fa se papa di machi na wano fuma ne se brofo de me ka me obi e se Florence obi ni me nte brofo nti me ka brofo na me ti enye issue ma ko se obi enu a me classmate ni me was secondary school ba bia enti Hebrews abo kami kami makokora me ye ka obi a wabon so anyi obi a wate brofo na abon da bi obi a wunim kwan abefa so mo adoma chede aye adwuma ono wabon China ni nte brofo nti wabon wana me ko Spanish fo kromo Spain me se omo nte brofo ne doso but brofo kasa so usua na hu na eye pa we ga bishop besero o yiri ko ya de fampa ibo edi machi na me call life ba ko nipa ba pa ebia nenu mom na all kan de ya no de o ka kire me o se menye careful TikTok life na me ko hosa no na BBC a o mbe ha me pa nti bia se ne aye bo me din ese ne yire sa no na ohun ne won kan na ebia ma BBC e baaye Yo, that's Mami, that's pa.